Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagod ni kada kayo, di umuna apasad de seryeta yung italawas na pauhan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, di Masakbayan. Agluto kanto iti kami dagidag mula iti bangkag. Manumanin atao ti inutuan nanay. Saan ko nga mo numanudang o may agmula. Umay kanto bangit iti dano. Ang mga nuad na makainom. Dahil tangayon kumaymangalon iti tanong. At niya garod niya sikat yadda dito'y balay. Iso asikat mamalon. Ay, nagrigat ti biyag ti balasang iti away. Agluto iti kanan ti agmula. Mamalon iti nagtrabaho iti bangkag. Aglaba iti karayan. Apay akas na ti saom. Anya ti kayat mo. Madi ti biyag iti away. Kaya ko ti mapan iti syudad. Syudad ko na. Di ka di mabutang iti ibagbagada nga adda kan soldado kan rebelde iti syudad. Italaan siguro ngam awan tunday tananang. Kunak ni siyakla ang daglaba dito karayan. Anda kami gayam dito karayan nga aglaba may ba? Nasapaan, tanapudot ti agsampay mo na nga itong diin. Di ka di masikuran itibiyag ito'y away. Apoy ko nga masupurana. Dito'y taan na yan na. Dito'y tamat ngaglad. Di mo di kaya timapanyag iti syudad. Inagtrabaho dyan. Barang adda makasirpat kada at taga syudad. Ha? Kaya't mo asaman? Agbirok ka iti mga sawagan kay di syudad. Saan nagkiti? Ngam no adda mailawan at taga syudad. Abay katin asaan may? Ado ka lumot ti rebelde ita iti syudad. Iso ngay madumot ti syudado. Anya kung matikabutin mo. Soldado ka ni rebelde ti agrin mo ma. Saan kada tayo? Oh, nakaumay ka mat Ben. Anya ka diti may paipo kanta. Awisan ka kamapantay di syudad. Syudad? Anya ko ba ti aramidan ta ita? Ito ang birok iti trabaho ko. Nagmalitag yan dito'y awan. Apay ko maamadi ako na narigat iti syudad. Gatangam amin. Nagpasi-pasilet. Nagngin na ti abang. Ngam no ada trabaho ka. Ang sweldo ka. Ngam dito'y awan sweldo ka. Agpangunutakpay. Kan agpakadaakpay kadagiti dadakkel ko no anya ti kunada. Ipalawag mo kadakwada nga agsweldo ka. No addan trabaho ta ijay. Apay nga di empati ka. Saan ka diya saan ka pinalubusan? Taado ka nung makanligid nga da iti syudad. Nanang, may saang asibilyan. Didak an-anuan dagiti rebelde wenno soldado. Natangken na talaga ti ulom. Kasano, no kasla ijay maraway nga na mapasama ka rin pa. No addaman mapasamak arino pa. Agawid dito'y nanang. Apay anak sabot ka dito'y away. Nasaan ka taga-away? Kaya ko iti syudad nanang. Mano atawan anagyanak dito'y away. Dito'y away. Uray awan kwarta. Agbiag ka, tado ti maala, abulong amadendal. Ijay syudad nga ada ka dilibre jay. Hello friend, nakaawag ka man. Naka-impake ako. Si Kangay. Madamapay lang ang tingpake. Nagsapa ka magkan. Una, tapno nga sapa ta makadano ni syudad. Barang adapit kay ang apo. Pumanong kami na. Kansumlatan takisilet nga abangan na. Naawan masarakan ta at trabaho ta ijay. Agawid akmat lang dito'y away. Saan ta nga agawin adaw? Awan pa pananta. No di makasarang tantumad lang. Trabaho na. Launay nga minti pangayat ang iti syudad. Nauma ako 観光バスにこれサービスあんだけどお願 Barang いよ makasarang ang mag-sweltan sa syudad. Kas kumaitian niya. Parang adda makasirpat kanyak at taga syudad. Ha? Ngata? Dito'y kalye lapu-lapu tinakakitaan da iti rebelde. Isungagannad kayo. Yes, sir. At da kami akanayon iti likodan nyo. Bantayan tayo dagiti namnamaan tayo asarkan kan paglamanganda. Yes, sir. Kaslawan manan ni Diego. Napanan na kadimanan. Awan mat nga kwaiso, sir.
Ang mga no si Miyasi, idi munag tayo dito'y kalye lapo-lapo. Nagloko na, Diego. Nabayag akayat na ti agbalin a platoon leader. Ngam di namat saysayaatan ti aramid na. Bayan nyo, sir. At danto inton madamdama dayjay. At datang dito'y syudad. Inta ijay kalye lapo-lapo. Ijay ti boarding house ti gayin ko. Sigurado ka din nga da bakante ikaw. Pumano gayin ko sa agawin ijay lugar dan. Mabakan dyan ka no ti silad na. Inta nga Rodan, ang mga kada makauna. Diniling ko jay gayin ko at atakimang sublat iti silad na. Amamang ka dito lang, lady. Nakita, idi na panak pimasyar iti na minsan iti gayin ko. Nasayaat nga Rod, no kasta. Napanan ka di balasang mo, kantigayim na abalasang. Mapanda ka no agbirok iti trabaho da ijay syudad. Di da ka di mabuteng amapan ijay syudad. Saan ka di anagulo itan ijay? Day tati imbaga ti kabagyak nga adda ijay syudad. Linapdak, ngam dinak matintal-talag. Agbirok ka no iti napintas agasat na ijay syudad. Ay, ang mga no imbis amayat agasat. Ngam gasat amalas ti masapulan na ijay. Kaadwan na ti agtutubo ang maisagmak ijay. Saan kumamat Takasimat ti anak ko. Mapan ka kadimat ijay. Una, ngam apagbiitak laan. Saan ka di alinapdam ti anak mo ako na? Wen nga Rod, ngam impapilit na ba't tinagpasyudad. Ay, kaadwan na ngamin amang ipapilit iti kay kayat lakat maisagmak. Nakapanaw ka din ti gayin ko, nana? Kapampanaw na, tagdardaras ka na. Da kayo ka ditimbaga na asin. Wanini, nagsulag kami ng ano pumanaw. Da kami iti gayin ko ti sumasan. Sige balasan ko. Intay kita ano gisulog ko kayak ko. Nakita ko, nana. Taimayak idi adapay ti gayin ko. Kasta ka de. Malaing kayo nga Rodan. Taitarimaan yun, dagiti gargarot yung ijay. Agyaman kami, nana. O sige, ing kami nga rudan. Ay, mabit pa na ang balasan ko. Estudyante kayo ka de. Saan, nana? Agbirok kami iti trabaho mi. Ay, husto. Agbirbirok di kabsat ko iti servidora iti restaurant na. At dapay catering service na. Agpaiso ka din, nana? Sa dino abanda? Iti pungto daytoy akalye. Ada ka iluklokat a restaurant ijay. Sige, idisuta pa'y dagiti gargarot ta. Tainta kitaan di bagbagatilan lady. Ang mga nod na makauna. Sige, ibati tangarudan. Tamapanta iti imbaga ni Nana Selina. Si Lina gayam tinagantilan lady ta. Nagsingpot sama ta niya. Basta mati ko na tigayim ko. Nalakakano akasarsarita. Sapay ko mga ron. Tadapay bakante iti bagbaga na a restaurant. Sapay ko mata maswertyan ta. Sapay ti kakaiso na akwartata. Kat intad na akas pauna iti boarding house. Bagket di ata saan unay anangin ti sinublat taas silid ti gayam mo. Oh, Diego. Di matladawan ti asawam tikit kita am dita cellphone mo. No, da makita ka kayong ingas na iti destino tayo. Saan ko apakawanin? Ha? Anya ti kayat mo asam? Anya ko matibasol na, ta saan mo apakawanan ako na? Kahit ko asawan, masapal Baba anya? Anya pa yun eh. Masapol nga ipaninod ti kinatawa. Saan ko mamatagasta, Diego? Maasi ka kadag iti babae. Ubing ka ba eh? Ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali ah. Tay malada kanya kanataan. Ngem ti saludsod, amin da ka di, kat ikikam iti sustento. Ako Jakmat na mo, ti ayanda. Iso nga uray ambisyon mo ti agbalin a platoon leader. Day ta ugalim ti manglaplapet. Naimbaglaan yan. Tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo. Nalaw
Awa magday ka restaurant. Imbag lakit din ta nakastrata ka servidora. Agawaan ta ti mampunas kadagiti lamisaan. Madamdama, ado kano ti umay mangan ditoy. Ada kano pa'y soldado nga umay mangan ditoy. Dakkel ka na ti sweldo ti soldado. Apay ko mano dakkel. Nariga ti biyag ti soldado. Kasla nakakali ti may saasaka na. Ngam, numaawanan gasa. Dakkel ti maala ti pamilya na. Ay, no siya. Jak kaya ti mabalo adagos. Ngam no iso ti gasa. Awan mabalin. Ay, ada ko masoldado ang mailawan kanya. Ay, awan nak di mo sasawan. Daytan, ti kunada arupat kwarta. Uray anya ditan, basta adda magimulak no siyang. Adda ma ito da break. Mabalin nyo ti Romual. Nga magsubli kayo mutla adagos dito kampo. Day tati ka na yung uray mi, sir. Ngam saan kayo ngagkampante. Agreedam kayo latta. Tadi tayo mo dagiti kabusor. Igagdanag, sir. Kanayon kami nakasagana. Sana basta agpasyar ti aramidin nyo. Agsipot kayo, kadagiti nakadidilaw titignay na. Wen, sir. Idaulwak dagiti kakadwa. Igagdanag. Okay, makita mo kadida diti umuno. Soldado nga. Wala rin, nagtabi-aras da. Mahandang ka? Alangan mo may dalangag ko ba? Asirat man din. Damagat no ano ti order. Sige, tamapanak mo iti ayan dagiti dagduma. No mga daan mo, medyo adong iserbihan kayo. E di nasaya at tak na ado ti customer tayo. Makitang tadi yung masita ka balasan ko eh. Sir? Nagpitas. Kursunalan. Pre, puwera ti kayong ingas ni Bakat ko. Saan ka di ngayon pag? Ano kayong ingas ni Bakat ko? Saan pa pakawan? Ipabusoy mong kagyan. Dapat na asawa. Agaram tado ha. Kit mo sino ti kayat nakadata? Isu tinaswerte. Apay nga min nga agaran kapaylay. Katanda na asawa. Sige lang tanag. Apetan. At ti menu. Oh! Dahito iti order ko. Ading anak pintas. Da kayo sir, anyaman ti order niyo. Agpada kami langan iti order, please. Okay sir. Sige nga Rod. Ano san nyo ba si ti Agura yan? Kaingas lang unay ti asawa. Nagpintas. Kasyam kumamot da ita babae. Saan mo kumanga inayon kadagiti pinagsangit mon? Ipasigurado kan ka. Agtinag na ita babae na nagtinan mo. Apay asa bali ti isang mo? Naparodi may sa asoldado. Di ka sa umitay? Medyo tatalangan niyo. Ama ano ada asawa na. Sigurado nga ada rin mo na dyan. Uray ag si Cortana. No ada asawa na. Masapul nga ag-technical kayo ita. Ha? Kaya mo di agbalin akabit basta ada Cortana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di wiwayan na dinggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Meron. Ken iti direksyon. Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWB 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang taraban. Di masakbayan. Ti napalabas gapo ta si madut ni Nicole iti trabaho iti away. Inawis na ni Melba agayem na kat napanda iti syudad. Nakastrak na nga ruta ka servidora iti restaurant. Iti sa bali abangir babaero ni Diego a soldado.
Idinto tanasingpan ni Cristobal. Naira na at inaidistinwan da asyudad. Kat iti matla lugar apag trab-trabahuan da ni Cole kan Melba. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sigurado nga ado ti kwartana dayjay. Uray ado ti kwartana, no addamat asawa na. Masapol nga ag-practical tayo ita. Ha? Kaya't mo ti agbalin akabit basta da kwartana? No iso ti pakaginawaan iti rikat. Ngam saan kayo matunay ang marigrigat Tadamat daga agam gamulwan nyo. Ay, nagrigat tag trabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta, tamay kaniwas iti lintag ti tao, kan lintag ti Diyos. Mabalin ka di man na rumor kami, sir. Nurumwar kayo saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Sana pa ni? Awan pa'y awag dagiti kakadwa iti ruwar. Masapul nga dalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa. Tagitay ammo ti mapasama. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo. Iti na ituding nga oras nga kaaddayo ditoy. Uy, adamanin tinatayar a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw ang magagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw matunay, agdardaras ka magsama. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga syudad. Kasano no saan at taga syudad day ta soldado. Kantay ko na akon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ati agbalin ang mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at ang mistress. Tapno siya to, ti kay-kayat na. Ha? Mapanag iti syudad. Kaya't mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya ka ti aramidam ijay syudad. At dala mapat ko gatangan. Nalaklakang amin ijay, ngam di tailay. Kas lamapan matlaang at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mo ti ijay. Di mo kadi mapankitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sa dino kadi abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalila pulapo. Tsak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta ka ni. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwarta. Talaga ka ding ipaypaysum nga arman ni Nicole as servidora. Mangkita man iti sa balay nga, ma'am. Para kanyak lang ni Nicole. Saan ko man bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawa. Apay kumakaasin Nagasat na kid niya ta mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun a babae tinaglabas kan ka. Nalipatam samatan. Adda baton bala ni tidakulot ko no maipapan iti babae. Bro, para sa niya kumalaangan ni Nicole. Di mo kadi madlawan na ragsak ni Nicole na makita na. Sigurado akayat nakday dyan, bro. Ang mga nusiko gaman yan, sa mo panawan. Saan siguro ina? Asawak to no at dati. Asawak mat ni Aida. Into nagsubli tayo di lugar tayo. Kitawak man balasang ko. Ano at sa nga iliyo? Dito'y kumasalas, ti pang sa nga ilian nyo. Ay, wana na. Matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at dukasta. Nakitak ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sa nga ili na iti silidyo. Sapay, soldado. Ibagat to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo. Ngam do saan yung am-am mo, narigatan. Di tay ammo, no anya ti agda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana. Kan, saan nga amin asoldado, kat nasaya at ti kababalinda. Huwag balasang ko.
Iso asaan kayo nga agtalag-adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Selena, nga ijay kano salas ti pangawatan iti sa nga ili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sa nga ilig. Di na kayo mat siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpaiso, no iti salas ti pang sa nga ilyang, saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka di nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyara? Wan, ngam imbaga asan, ni Diego ti kayat ko, natataal. Kasla na singsingpot mo titi panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod, saan ko ang kursonada? Ngam nasingsingpot. Saan apresko akas ka ni Diego? At ay bagakan ka. Ket pangasip, taydanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asaan asikat ti mangibaga. Kanayon mat ama kauna ngamin ni Diego, no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta dong nga kat idanon konto kan kuana, inton makaawid kami iti dagos mi. Ibagam, asaan ko mga aglawaan kini Diego. Adun ti putot ni Diego, panay inauna. Kuna, kunkat. Ngam, adda ka di legal na asawa na? Adda, Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma babae, iti amin apakay distinwan mi. Nataer ngamin kat, iso nga ado ti maayayo kan kuana. Ngam saan nga amin anatagal, ket makaayayo ti ugali na. Husto ta kunam, addamot na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko, nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamat. Pamadakis dala siguro. Ay da kano nga rod tinagan ti asawa na. Adda kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na, kadagiti nagduduma ang babae. Damagag tuman kan kuana. Masiguradong asaan apud no dagitan. Sakbay apa isagmak ka, siguradon pa'y ti amin. Ang mga no agpay sumot ti impadamag da kanyak. Aramidak mat ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tagdan asawa na. Sayangan ano lipata? Ay ayatat ni Diego, friend. Kaya't mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit niya? Ngam awan papanan na. No di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka di timbagakkan ka. Uwan. Saan mat amamati ni Nicole? Kaawatan, nga agayat iti babaero agayet ko. Pag ko naamat nga agayat, No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayaten ba. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. bayam, padasag abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan ang maisagma. Ti dumungag iti pamagbagan, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod, no di na tong palon ti pamagbaga. Agbabawin to, ngem naladawan ti amin. Anya ti makunamit bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ang daman nga rod pagsangito mo. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti mo. May katabang panawan iti mo. Ala, saan ka nga agliday? At umat dita ti babae. Nasingpat matkit din ni Melba. Kan napintas. Ay katarma mo na bro. Buti ka pa'y lago na iraman ko. Nalabas ka mat. Kapaya nalabas ako na. Ibagbagak nga rodin nga gunay kan. No makita ti sa bali akaduata. Ay sus, unaan da ka na. Naama, kan nasingpat ni Melba. Agreedan tayo. Adda nakalap na intelligence nga adda kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. At sagana tayo. Muad ka madlaw kayo ang nagtagi armas. Siputan tayo ito. Hindi tayo man narito makabasta. Nagsipsipot tayo man yan iti kabusor. Dahil tati nakaibaunan tayo dito.
Saan ka tati dumiskarte ti balasan? Yes, sir, man. Asit namin na kita. Saan ang naragsak ti lubong no awan ti kasta? Kasano nga ta? No agtutulag amin dagiti babaya linuklukom kat darupad da ka. Adayo ang mapasamak dayta. Tadida agam mo. Sumbatan nak mo na, Nicole. Sumbatan mo si Dr. ko ka. Maikalim ka di adinak, baybay. Apay kumapay mayan ka. Napudmo ko na ka. Damag ko kat adda ka nun asaw. Di mo papatsyan tayo na. Apang talahin. Adala na kailaw anak anang pikot kanya. Kamsaan ko nga ay ayatan. Apay nga rod anapututam no saan mo nga ay ayatan. Kuha, pinartagnak. Kat dajay. Tsaka mo, tinapasama. Kasta ka di? Kat, ikasarnak ka di matlaang? Una, iti amin na simbahan. Basta sumbatan na ka. Mabalin ayamat ti kasta. Sinong bata mo? Dajay Adjego? Uhan, da kami, friend. Apay, adi ka man na nagpaduan ang sumbat kan ko na. Kas iti ko na nailaw anda ka na lang. Di mo amo, napod mo dahil tanga ibagbagatan ka. Mas patsyak ni Diego. Umapal lang ang timang ibagbaga nga addan asawa na. Sapay nga mga road, tapos nung maawan pa'y asawa na. Patyan na, friend. Day tatimbaga na kanya. Ingka rin na adinak kanubaybayan. Ay na friend, ado dagiti tao analaing nga agkari. Pero saan akasta ni Diego? Inawis nak nga rod nga agdate kami inton madamdama. Sika ka di day sa masabat ko, Nicole. Asino day tamang salsalamat ka. Adda kayo dito yung syudad, nana. Ada ka bagyak dito'y akalye. Uy, sabalin sa mo kinasarakam dito'y syudad. Anyangay kumanana. Kunak ba no trabaho timayang dito'y? Ngam apay ngay nga adamot kasin sinalabay mo. Nana, adda trabaho. Servidora iti may sa restaurant. Kasta ka day. Sa dino dito ti pagkaskasiraan niyo. Jay Verde abanay, nana. Day tama niyo. Kasta ka day. Bala, ituloy yung agpasya. Tagawid akmat din iti away kayo. Sige, nana. Nagturugang idirabii. Apay adi kasi mangpot dito'y upaan ta abalay, kalpasan ti date ko ni Diego. Ay na, friend. Saan mo adamagan mo sa dino tinagturugan? Ado di ta, timabali na pagturugan. Tagwak mo ni Diego. Anya? Nabiit kayo kay laang, simurot kan kuana. Awan tirong ba nga pagdanaga? Agkasar kami kano no maurnos ti ami. Kasano nga rod, no adagayam inkasar na asabali. Apay ayang ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklangarudan. Ayun gayam. Nasabat ni idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da ijay lugar tayo, nga addan ka de-date mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te seryetay italawas ang napauwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, maragsakan launay ni Nicole. Numapan ni Diego iti pagpapaayanda a restaurant. Iti agangay, nagaram ni Diego kan ni Nicole. Kat sinungbatan matadagos ni Nicole.
Nga uray adda na kaibaga ken kuana, nga adda asawa ken putot daytoy. Nasair mo tirik na ni Cristobal, itinaamuan na. Idi na pan nagdid na Nicole, ken ti kaayan-ayat na. Nasabat da ni Nana Mara. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay aya nga ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklang arudan. Aywan gayam. Nasabat ni Idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da iti lugar tayo nga adan ka date mo. Ha? Ay, sigurado lakit di nga iwaras da jay abakat. Ama ano pagawidan data di na oras. Si kantumat nga men. Uray pagawiden da tano dita kayat. Maipapilit da ka di? Saan tan nga ubing? Tapno sumurot talat na iti kayat da? Imbag ta nasabat ka, Debra. Adanas kan ama amuam. Anya ka di dayta. Kasla importante. Nagapo ak iti syudad di Kalman. Nakitak di anak mo, nga damang salsalabay kan kuana. Apayasal sa labayon da. Masakit nga ta. Nasa lunat. Di kayat ko asawan. Lalaki, ti kasinsin na labay na. Saan na ka di akadwa ni Melba? Awan mo nakitak ni Melba. Isulaeng, kan ti lalaki, amang salsalabay kan kuana, tinakitak. Kaano ka kadimanan ama panijay ta umayak mamat? Ay, jak pa'y amo no kaano. Bayam, taiton mabanak. Ibagakkan ka, tagkuyog ta. Sige, inakaw, tagdardarasak. At dapat papanak. Ditakan. Jesus. Sa baling harudan tinasarakan ti luko nga ubeng. Ay namang ibabaeng. Agmay-may sa akan sa manon dita silidyaw, basag. Wan nga rod nana. Napanmanan nagpasyar di gayam ko. Panagkita ka, dakkel, tinagpaetan ti edad da iti dayjay alalaki. Ubing ni Nicole, ama idilik iti lalaki. Wan nga rod nana. Sangapulo atawan ti baet da. Ay, hawan mo't kit di takas na Tilaang maday. Di na pa'y unay am-ambo day di asuldado. Wan nga rod nana. Day tati ibagbagak. Ngam dinak mo't denggan. Nataer ngamin ka day di asuldado. Kaaduan na nataer kat kamatan dagiti babae. Isungarod nana. Oray kuma no awan asawa na. Agsagana kayo. Adda kanu nakastrak a rebelde. Adda nakakita ang nagnada iti imburnal nga awan danom na. Sinurod na ti pagnanti danom nung kasta agtodo. Sir, kan tayo kadin timburnal, sir? Man, move! Agsinuporta tayo. Basta agsinyasak. Agarudok tayo amapan kadag iti sinkholes. Nga agturong iti imburnal iti sirop ti kalsada. Sigurado, ije ti limod apag pagnanda. Yes, sir. No iti sirok ti ayanda. Tinagantay la iti bomba. Awan ti agdardarasudos. Siguradon tayo pa nga umuna. Adulakid di ti madadaal kalsada no agdarasudos tayo. Matarimaan tumat lang, sir. Tapno maparmek dagita man nagdakdakas. Ala, dagiti nabibilag nga armas ti alaan tayo. Sige! Men! Move! Anya dayjay? Rani ti paltog. Ay susapo. Ang mga noda kalaban dagiti soldados. San unay nga adayo dito dayjay ha? Ngam, apay akas la unag ti daga ti ayan ti ranipak. Kasano ko mga unag tidaga? Kasla nga rod na babaapasat ti ayan na. Ha? Ay sus, may isag maktukat dagiti soldadon. Ikararag tangawan ko mati mapasamak kadakwada. Ni Diego ati ikararagang. Saan kumamot akas ta? Amin ko maamang isaksakit itigimon. Ikararagan ta ida. Dagitan tumad ama nagdakdakas. Ikararagan tamot ida. Asapay ko mata makapanunot na itinasayaan. Saan kat akinadakas?
Nangag mo ka di ti damag iti radyo? Ay, jakpay mat nagdingag iti radyo, taday naramid ko. Apay ka day. Adda ka no gubat ija igit ti syudad. Sus, pakawanam. Adayo ka di iti ayanda, Nicole. Asidagmat ija ayanda, ti imbaga ti radyo. Rinupak ka no. Disgrasya samot ti maganap ti anak ko iti syudad. Amangan pa'y no dinisgrasya ti nakita ka magsalsalabay kunkwana ah. Imbagak nga minasaanan amapan. Impapilit naman. Anya nga ita. Ay, ay, jakpay kaya ti agpasyudad ka dagitoy. Ang mga numatamaan anak iti kunada na yaw awan abala. Ay, narigatan. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Ada kanumat ko ba't tita? Apay aday ka pa'y laagawid. Saan mat aditoy ti ayan ti rinnupak? Adayo kami, Nanang. Kasanaw no makadanon di tayan yaw. Agawid kayo kitten. Saan amabalin nga agawid kami, Nanang? At da trabaho mi. Panumat lang ay di sweldo makaservidora. Pagbayad mo pa iti abang ti silet yaw. Ay, Nanang, saan kayo kadi nga agdanag? Agawid akto no agkasar kami iti kaayan ayat ko. Agyan kanto ka di dito'y no at nasawam. Ay, saan ah? Nagrigat ti biyag di taaway. Di ka ka di mabutan no at damanan rin nupak tita. Nanang, mabalin mi mat ti agpak ni. Nangag ko ti saritaan nyo kaninanang mo. Api nga imbagam nga agkasar kayo. Ay na, friend, awan papanan na no di agkalay sa kaminto. Apay, imbaga na ka di nga agkasar kayo? Saan ka di nga imbaga na laeng sakbay asinong batam? Ibaganan to, tasyak ka no ti ay-ayatan na. Saan kat ati pinututan na? Sapay ko ma, taiyawis na ti panagkasaryo, sakbay nga agsikog ka. Namin anon, asimurot ka kankwana iti hotel. Naragsakap, no kasi nga agpa-share kami. Igatangan nakpay no adi ipagatang ko. Kasta tanabiit kayo pa'y. Ngaminton bumaybayag, amangan no saan ton. Ay na, saan ka kading agduwa-dua iti kaayan ayat ko. Mariknak ti panangipatig na kanya. Agdan na kami kano, pangururayan mi iti panagkalay sa amin. Ado tinagsanot a kalaban, sir. Kasta nga ro. Adda sekreto atanal iti ruwar ti syudad. Talaga alo ko na gidya managtaktakas. Plano na nga agawon ti syudad. Adda ka numang supsuporta kadakwada, anabilag a tao. Talaga managtakdakas da kita. Kaya't da tagikwain ti saan da akukwa. Isungarod nga adda tayo, amang salak ni biti bukod tayo a pamilyan. Pada tayo mat ida a Pilipino. Ngam sabali ti ugali da. Tagikwain da ti saan da akukwa. Kumusta kayo ngay ngagkakadwa? Awan ka di tinadangran kada kayo? Awan. Addang amin iti unag ti imburnal dagiti kalaban. Apin hindi may imburnal. No sana pa nagtutulog. Awan ti danom iti imburnal. Adda inaramid dagiti kabusor at tanal iti unag ti imburnal. Kasano yun, amoy? Adda sibilyan ang nangitiktik kada kami. Nakita na ang naglibas dagiti kabusor. Kat nagturong da iti kapambantayan. Nasirib da. Ngam nasirsirib, di nakakita si Bilyan. Wani rod. Isumat lagayam akasla adayo ti ayan tiranita. Ta iti gayam ngarab ti imburnal ti ayan nyo. Imbag nga rod. Tada nakatiktik katakwada. Kat ita, mabuteng dan ang magnapay iti imburnal. No saan ko napuntahan ti loudspeaker? Di tayo ko manaduktalan. Ang naka-record lang gayam, tiran nipak ti paltog. Wani nga rod, sir. Nalayang iti kalokwan, dagiti managdakdakas. Kunak kiti no pudno nga armas na giti agrani pa kan itay. Wani nga rod. Ingkabil dalagayam, tapno makalibas da. Kat inton maminsan, awagan tayo amin dagiti kakadwa. Tabantayan tayo amin nga exit points da. Gaburan tayo kat kung maamin ida na mabalin. Tapno mapupok da iti unag. Ammo da nga ammo tayon ti sikreto da. Saan da siguro nga ulitan ti sumrak ijay.
Agsabada kan patay, no mo nagdapay. Agalerto kayo kagadwa. Adda kano kakadwa dagiti naglibas ama nagdakdakas. Kat nagwaras da kano. Manan, kasano nga ta agibusan na kita managdakdakas. Ala, agsagana tayo kit din. Mapalaban tayo manan. Anya kat dagita na tattao. Awan ti mabalin tayo. Dahit ati sinapataan tayo. Timang salaknib, iti umili. Dahito yung matirigat na iti trabaho tayo. Iti anyaman nga oras. Bala ti intay sarangten. Sana bale. Adda umay akakadwa tayo. Ado kanun dagiti managdakdakas. Nabayag siguron dagita ditoy. Saan dala siguro ang nagpadpadlaw? Madlaw mo ka di dagiti babasit asabali a flag, ana iwagayway iti agduduma at tawa iti pasdek, iti asidak. Anya ti kayat asawan daytoy. Jak maawatan. Amang ano dagiti kalaban dagiti soldado ti adda iti unag. Ha? Anya ti aramidan tan. Ada kanyak ti contact number ni guys. Iyawag ko man tap na amuda. Kabusor ka di tinang iwagayway. Nalabit. Flag ti rebelde siguro dagita. Nalabit akayat na nga agawang ti pasdak. At daman nga tan mapasamak arino pa. Iyawag ko man no anya ti kunada. Amangan no rebelde nga agpaiso dagiti adda iti unag ti pasdak. O sige, agawaam nga ron. Hello, Melba. Nakaawag ka mat. Di kayo magkitaan dagiti babasit ang naiwagayway a flag iti pasdag iti amay ti restaurant. Anya? Babasit a flag kunam? Juan, ang flag iti amay atawa. Saan magmarot a flag ti Pilipinas? Sige. Agyaman na kitinyawag mo. Anya nga niya aramidan nyo. Adda kakaduami nga umay mangkita iti imbagam. Numakumpirma a flag dagiti rebelde. Pumanaw kayon dita. Ha? Apa yung pumanaw kami, May? Sigurado nga adda mapasamak arinupak. Kasta ka din. O sige, ibagag ka dagiti kakadot dito eh. Ala, yawag ko ken ka adagos. No rebelde dagiti adda dita pasda. Anya ti imbaga ni Chris. Ada ka no umay mangkita. No flag dagiti rebelde. Pumanaw tayo kano dito eh. Ha? Bubat ka di manan? Uwan ka no. No rebelde ti adda iti unag ti pasdak. Tinangiwagayway iti sabali a flag. Ay, kastoy gayam ti biyag ti soldado. Agsabada iti pagad, anyaman nga oras. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Yes, sir. Para magan tayo dagita kabusor. Nakasagana kami, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na bingken. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas namuan ni Nana Debra, babaan ka ni Nana Mara, nga dan kaayan ayat ni Nicole, J. Ciudad. Iti sabali abangir, naipasungal ngal iti rangat dagiti soldados. Namuan nga ron ni Nana Debra dayta, kat kayat na apaawidin ti anak na. Ngam saan akayat ni Nicole ti agawid. Iti may sangal daw, adu ti naiwagayway a flag ti rebelde, kadagiti pasdak iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Good, sir. Para magan tayo dagita kabusor. Nakasagana kami, sir. Umuna ka, Diego. Suportaran da ka. Bumalasin pa iti kalsada. Sumaruno kami. Good, sir. Adda
Nakabuso rin jay. Yeah! Sigamat ti sumaruno. Darasam! Well, sir. Agdiretso ak iti pader iti asideg ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpak niyan tayo. Medyo nabayag tira ni pagtakit paltog. Adam samot bomba, talapik samot dun. Kasanungatan no anda mo pasamot ni Diego. Sapay do abulanan ajak nagsangaili. Kaya't mo asawan. Masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa. Wala ron. Kunak no sa anak pa'y nagsiko. Day takot tay ko na. Di mo ko mainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasan ti amin. Saanan ang may babawi. Di may sakan to nga inangawan asawa na. Kasanon no agpaysong adagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gaya man ti rinno pakijay syudad. Nakaamuam. Kasta tinyos iti radyaw. Ado ka no ti rebel ti jay. Kaya't na ka nung agawin ti syudad. Kasanuan ta ti anak kon. Kas dala siguro marabutin nga aglemlemang iti abot. Napantumot kami ni Jay. No di ngaglang mo makanya. Sa kay syudad, sa amin kayang kayang Soldado. Imbaga, no adda mabalin apagyan ang daadi da mairaman. Kasano no sinmurot iti soldado kat na iraman. Ay, asaan ko mabada? Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngamriribok ba't tinapanan na? Imbag dadaday ti basement ti balay ko. Kasalungay do awan. Unang na. Imbaga, tawag na sa rebelde dito. Ti Dakels, do ang pahiyang do sa aribuka. Kasanaw no may pusti abas ng tayaw. Sakit ang may kuminti na. Natamaan sa akin niya tayo. Wala kit di ang malasang ko. Ano ba ito? Di kakaisuna ang dila tayo. Kasano tayo tayo. Apay lang na kita ang bindihan. Doon na uhay kaya pala kita. Mairabraban tayo kay Kintin. Asibit niya. Kasano kami pa niya makaawit din lugar niya. Kaya ang mga naawan pa'y makabiyahe pa sa mo. Kamadamati rin yung ba? Ado ka nung amin, tinakastrat aribindi dito. Ipaglumak na. Tawan ti imay dito'y balay yun. Ayan ni Diego. Papaadyak makita. Saan natakin mo yung kalagitidan mo, mga kapatid? Hindi tataray tayo, Commander. Bumlang ka. Ada mo ba? Ang patulitan iti babang. Tatalitan, sir. Imbagta na si Putak. Imbagta saan abinta ka dagos. Ayan nga ta ni Diego. Hindi na nga ta nasitutan tinagturuan tayo. Padasan ta sumpin. Luwag kalma ti Putak. Padasak nawagan ti cellphone. Agawa. Delikadong dito ehenta. Apay nga tip-tip tayo, di ba? Ang mga no at dabot ipasimudaan day ka pa nagtibayong balasan ko. Basta nga tanan. Asino tinalagi ko at agos na nagtibay ba? Di ama ti sikog ko na niya. Anda nga tadakas anak pasamak na. Di tayo ampo. Nampuna na. Ano asino ka no ti malagit mo no kastingan timbayo di marungkong mo? Aday ti paggan kasta ka di nga na. Doon sana magsayatan. DJ. Ang mga no, pagdaksan, balasang ka. Sapay ko nga tapagsayaatan nga ron ti itdan ti panagtibayo ti barukong ko. Nana. Naawagam ka din ni Diego. Agri-ring ti cellphone na. Ngam saan mata sumumbat, sir? Sige. Suportaran ka. Aging ga makadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Tangmayak mat. Sige, sir. Tumaraya ko. Sumaruno ka natin! Sumaruno akmat. Naimbagtasan ka na tamaan, sir. May sapay ang black titarayin ta. At sinuporta tamanan. Barang makita ta ni Diego. Sige, sir.
Umuna akmanan ijay. Agtultuloy ka di pa'y tilinupak. Uwan ka no. Pasaray ag bibigyan itong da. Tulkuan, sulat daw. Ado ka di dagita rebelde. Anya ka di ti panggap da. Tamakirangit da pa. Saan ka no pa'y nga amo ti bilang da? Tada da iti unag ti agtutuma ang pasdag. Kaya da nga agawon ti pasdag. Bumbaan da ka di ti pasdag ngayon da. Bilang ang pasdag. Hindi na pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launa eh. Ay, nagpakdida mo siguro na. No awan la, katribil di anapan, iti pagigyanan da abalay. Malisyam aya ti bumba. Di namat amo apilyan ti rebelde kan sibilyan. Saan da mat basta bumbaan, no awan rebelde. Sir, ni Diego. Dara-dara. At tatama na, sir. Sige, ipantay tinatalgod ang lugar. Katagasan tati sukat na. Di ta maipan adagos iti pagagasan. Taado dagiti kabusor. Napukaw na tipuot na, sir. Ado tinagsayasay adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Napot ti sugat ko. Kapsutak. Di kanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo kunay marit na ti sakit. Atoy. Sige, tumaram da ito eh. Kasano da ito yan? Kapsutak. Di mo't mabalin nga ipanta ka iti pagagasan. Adu pa iti kabusor iti aglawlaw. At adda maisagmak tayo. Nurumwar tayo dito'y naglimangan tayo. Ang mga namaadasan na kit Dara. Aganos ka pa eh. Intun sumiplet. Sigurado ang makarwar tayo dito'y. Nakaturugan ni Diego, sir. Napusyawan. Gaputado tinagsayasay adara na. Imawag ak matan iti medics. Barang addada intun madamdama. Imbagak matan ti lokasyon tayo. Sapay lang kumataw may dadagos. Dua asaka na tinatamaan. Delikadong ti kasasaan na. Ngamawan maaramitan ta. Madlaw kumat da ita, sir. Narapet tang agpay so dagiti tama na. Ngam agsay-sayasay lata ti dara na. Kaasimat ni Diego. Kasanong ti pamilya na. Huwan nga rod, sir. Makapuutan ni Diego. Imbaglakit din, tayo may adagos dagiti medics. Nakadanon tayo dito ospital. Kaasimat ni Diego. Nadangran dagiti saka na. Kat masapul ang maputad. Kasta timbaga ti doktor, sir. Inawagan dan ti asawa na. Tapno da mga sikaskon ko na. Umay kadipay dito iti asawa na. Bueno, ijeton ospital apakayakaran ni Diego ti papanan na. Agsasabat nanto iti ospital, apakaiyakaran ni Diego. Kaasimat ni Diego. Saanen ang makasubli a soldado? Tamaputi den dagiti saka na. Impaglaangan ta nagsanod dagiti rebelde. Makasubli tayo mutlang iti sigod at trabaho tayo. Ngam-apay nga awan man lati awag ni Diego. Amangan mo makumikum da pay laang. Hindi man la umawag. Tapno amok mati kasasaan na. Amo na ka di amasikog ka? Saan ta sorpresa ako ma. No ibaga na nga agkalay sa kami. Ngamti sa ludsod. Apay nga rod, adi na ka man laawagan. Barang umay danto inton manglukat ti restaurant. Manglukat tayo kano. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Oh, kumusta? Apay nga awan ni Diego. Bambantayan ti asawa na iti ospital. Ha? Ospital? Anya din napasamak kang kuana? Namaltugan ti dua saka na. Kat pinutid na. Ay, kaasimat nga rod no kasta. Pudno nga rod nga adda kasamiento na. Uy, man. Iso tinawagan ti opisina mi. Kat iso ti mang bambantay ita ni Diego. Sapay ni namnaman ni Nicole nga ikalay sa ni Diego. Kasano ko mga ikalay sana. Kat adala nga ro din asawa na. Ayan ka din ni Nicole. Sana. Maditibagina.
Taaginaw na niyan. Agino? Imbagak mat ngaming gankwana. Nga dan asawa ni Diego. Saan ka tumamak-maklati ti ibagak ha? Pakiredom ko matipakinakam mo. Anya dito, ibaga mo. Imay nga ni Chris di restaurant. Imbaga na napaltugan ka no ti saka ni Diego. Kat impanday di ospital. Anya, sa dino nga ospital tama pa na. Saan ka kano amabalin amapan ijay? Taadda ijay di asawa na. Inawagan ka no ti opisina. Anya, apay asaan na siya tinawagan da. Agsipo ta ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan. Anyaman ti mapasamak kadakwada. Kat, kumustan ti kasasaan ti Diego? Saan ka nun na makasubli ka soldado? Tanaputo doon dagiti do asaka na. Timot kasamyento na ti mangawat iti benepisyo. Gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, kat siya, kasanua. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy si seryetay itaalawas ang napauwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclayan. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Di masakbayan. Ti napalabas, naibagan ni Nicole ken ni Melba, ngagdadagsenan da ito'y. Kabayatan na, rinaot dagiti soldados dagiti rebelde, kat napaltugan ti dua asaka ni Diego. Napakaruan ti saka na, isu akapilitan amaputed, naidanon mat ken ni Nicole ti napasamak. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan. Anyaman ti mapasamak iti soldado. Kat, kumusta ni Diego? Saan na makasubli ka soldado? Tanaputod dagiti do asaka na. Timat kasamyento ti mangawat iti benepisyo. Gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, kat siya, kasanua koon. Sapay masikog ka. Agan kaabalasa. Masapul asaan ang mapaay ti ambisyon ko nga agnaad iti syudad. Anya nga rin ti aramida. Kasano na aganak ka? Di kapilitan nga agawid ka ni di lugar kayo. Sigurado nga gungot dagiti dadaktil ko. No maamuan dati kasasaad ko. Anya ka di ti pampanunutan. Naliday ka man. Malagip ko ni Diego. Dito'y kami anagkita. Inarapang ko ang babaan kan ko na. Pag naagad ito siya na. Naman niya tinapasama. At damat gayam asawa tiyawanan bain alalaki. Madingamin, no agaramat kay di sabali at tao. Tapno magunod mo ti ambisyon mo. Uray anya ang pamuspusan, aramida. Saan ka din nag-ada na isagmak ka? Nagsikog ka, adi na oras. Awanan bain ngamin dayag, Diego. Mga ramatak manan iti sabali. Napod ng samat ni Kristanya. Anya? Aramata manan ni Chris? Apay kiti na saan? Saan kumamot ani Chris? Nasingkot ni Chris. Anya? Apay analiday ka magbalasang ko. Kuna ngamin ni Nicole, nga aramatan naman ni Chris. Tapno magunod na ti ambisyon na, nana. Apay nga rod amalidayan ka.
Adda ken ni Chris dayta, no paramat ken kuana. Diyak namin kaya may sagmak ni Chris, nana. Kasla maawat ako, no apay adi mo kaya't maisagmak ni Chris, balasag ko. Anya ka diti amuyo ang makagapo, nana. Agayat ka ken ni Chris, balasang ko. Ha? Saan mo't nana? No isakit mo ti may sa tao, kaawatan nga addarik nam ken kuana. Mapanak ijay syudad. Kaya't mo ka diti sumurot kanya. Kaano ka kadi amapan? Umayak mamad. Saan mat ngamin nga agawid dyan anak ko? Inton bigat. Masapat tapno makadanong tadagos. Alaman nga ron, tayo nakmangala itinatan. Tayo bagla nga ipasabat kumot ijay. Sana bale. Tain tudo kanyak ni Nicole ti boarding house ta. Green ti pintor na. Padasa ka pagawidan. Makapadanag mat no at damadama ga rin no upak. Saan mat kiti akanayon nga adda rin nopak ijay. Ne, da kayo matgayam, nana. Imbag man ta nakaumay kayo dito sa syudad. Wen balasang ko. Ayan ka din ni Nicole. Aday di silad mi, nana. Nakaigda. Madmadi samot ti bagina. Agurigor ka diti anak ko, basang. Saan, nana? Ala, umay kayo tamapantayo iti ayan na. Alaman nga ron, mailiwak pa ikat kan kuanan. Sino ka diti kadwayo nga imay dito eh? Ay, ni Mara, ngam ada ka no papanan na. Insuro na laeng dito, sa napanmat laeng ija papanan na. Umay kayo nga rodan. Tamapantayo iti silad mi, nana. Nanang, asino ti kadwayo nga imay dito eh? Kasano nga amuyo dito eh? Insuro ni Mara. Ada ka dirikrik na, tanakailad ka mat. Ay, awan, nanang. Nabanugak la siguro. Tanagmalmalamang ang nakatakder iti restaurant. Ag-awit talaengan, tapno saan ka nga agmalmalam ang nakatakder. Diyak kaya't ijay away, nanang. Kayat ko dito syudad. Apay ka di adi mo kayat ijay. Katawan ba't unay ado at trabahom? Awan ti pagsweldoan ijay, nanang. Awan makukwarta. No kayat mo di kwarta, ingka makitang dana. Ay, diyak kaya't yagmalmalam nga agkainaran, nanang. Debra, agawit ta ka din ijay away. Di mo matkadwa ni Nicole. Kunak man no yawid maun. Saan naman kayat ti agawid ijay away? Kayat na kano dito eh. Di kinawan siguro ti pagswelduan ti saan na pangayatan ijay lugar tayaw. Day tama ti rason na. Saan ko mat nga rod ang mapilit? Anyapay ngay. Dangaroda ni ijay terminal ti basa. Wala na ah. Kunak no mayawid ko ti anak ko. Saan mo? Ay kat umay kantuman nandito yung syudad nga umiliw kan kwa na. Anya pahingay, no di kasta. Saan akas idi, nakahitan alert tayo. Mabalinan ti rumwar. Basta saan nga itirwar ti syudad. Intamamat mang restaurant, sir? Iti restaurant, akanayon yung apapanan idi kan ni Diego? Wen, sir. Sir patok man di may sa servidora ijay. Nasingpet kan napintas. Ikagumam nga ruda, barang makasawa ka maten. Tapno da pakidayaan. No kaya't naklakit di, may sakan to aninong sir. Ariglado. Di talaga yan. Uray tumulong at pa itigastos. Nagmayatin nga no kasta, sir. Adamang tulong kanyak itigastos. Iso nga ikagumaam. Nabayag basit, adi ka imay dito restaurant. O sige, agtugaw kayo. O, at iti menu po. Pagyaman kami. Awan ang yaman na, sir. Oh, Grace, kumusta ka? Kastoy lata. Kumusta ka mat, Nicole? Kastilat naman. Itataawanan ti rebelde. Mayalis kayo kadimanan iti destino? Kurayin mi. Nuan niya ti order iti nga to.
Awan ti order. Dito kami pa. Nasaya at matnogyan kayo pa'y ditoy. Nataltalgad mat na ang tisyudad, no da kayo asoldado. Kaya't yung kaditi ka dami. Permian, kasano kami kumanoawan kayo? Tinagi ko siguro dagiti rebelde ti daduma apasta. Tsaka makita ni Melba. Ayan na kadi. Tumultulong iti kusina. Nagbakasyon nga mintay kusinero. Among kadi, nga idi adda ka diti kusina, imay da Chris. Kasta ka di? Sikat nagserbi ka dakwada? Una, nayaban na. Ay na, nagragsak pa'y ang makisarsarita kanya. Barang iso ti pakabuklan ti ambisyon ko. Apay ayang aramidem nga abalbalay ti ayat, gapu iti ambisyon mo. Siyempre, tapno matungpal ti ambisyon ko, ti arapaap ko. Imo na, naisagma ka ni Diego. Masikog ka pa yan. Saanan ita? Ini, apa yan? Kanayan ka magtan nga aguyak. Apay nga min adi ka mapanagpa-doktor. Ay, adayo pa'y itibagis na ikinuuyak. Nakalang abak la siguro iti agdudo mga asok, iti adarin pa. Imbaga damot nga min idi nga agmas tayo. Di ka mat nagmas. Ay, masikuranak nga rod, akanayon anak kamas. Hello, Diego. Kumusta kan? Kastila ta bro. Nakatugaw iti wheelchair. Maladingita nakparakan ka, bro. Gaman niya nga rod. Sana bale. Ta saan kayo umat nga agrigrigat iti pamilya? Wala kiti. Ngem, dumalat na. Nakumpleto ti saka. Makapang ka iti kayat mga papanan. Wen mat kiti bro. Kasano kayo matita bro? Awanan dagiti rebelde. Idi simang pet reinforcement. Nagbutang damot lain. Agyan kayo kadipay dita. Nalabit. Awan pa'y ngamin ti order iti nga to. Nga umalis kami. Kastapay bro. Umawag ak tumanen. Bye. Oh, aldawan. Apay adi ka pala nakarubuhat. Intan iti restaurant. Nagdagsan ti barokong ko. Aglaladot. Saan ka kadi asumrag? Ay, barang makaumayak inton niya. Tani, marigata nakit pa nagsikog. Uyak kan tumat namin nga uyak. Kaduan kan iti doktor. Iturog ko lang day kami mayatan. O sige, maturog ka nga rudan. Tamapanak mo tan iti restaurant. O sige, taumayak inton malam. Ni, si kamot gayam day ta. Apay Melba. Di na ka din mabigbig. Nakangato nga min ti basbasaem ang menu book. Nakalingad iti rupam. Kung nakalagit din, no di na kon mabigbig. Nakapili ka din iti orderan? Wen. Dahil tayo man, no? Awan sa ni Nicole. Awan, kunana nga inton malum asumran. Kastagayan. Mabalin ka diti umay pumasyar iti boarding house yun. Mabalin na ta Ada ijay ni Nicole. Di ka matsimrat itay. Umay ka no pumasyar ni Chris dito inton madamdama. Umay pumasya. Ay nakimbagman. Agsagana aktap na napintasak iti matang na. Sige, orayam nga rod. Nabanyugak namin. O sige, taurayit ni Cristo Salas. Kumarkaron samot ay tauyak mo. Kan madlaw akimutong ka. Madlawan ta tiyan mo. Noon nga ron, saanan ang mailamang ti tiyan ko. Sakay sigod nga dabilbil. O sige, tamapanak kundi ta si Led. Anya nga tanga oras ng umay ni Chris. Diyak mo no anya nga oras. Orayom latan. Imbagman tayo may kapimasyar dito yung boarding house, Chris. Apa yan? Imres ka, met. May mayat kit di atap na sexy. Sexy ama si Kog.
Anya nga tati kinaot na iti bulsana. Face mask. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab. Sige, painak ayaban. Agyaman nak. Nag-face mask kit din iti sangot, idinaguyak. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, te seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab. Sige, painak ayaban. Agyaman nak. Nag-face mask kit din iti sangot, idinaguyak. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Addan to aldaw mo kanyak. Inton ko, saan kun nga inay ayaban ni Melba? Ay, surun kun! Ni, ada ka mo to. Awan ka di pa di sa nga ilim? Salbag day a Cristobal. Awan man, saan nga imay? Ni, kunano mo't na umay. Ang mga dala ang nakataktakan na. Hay, uray saan ko ang makikita day a Cristobal? Awan na sakit abakrang ko, ha? Ada ka di basol na ka? Apay akasaron mo di tao. Diyak kayat akasangot ilaad a tao. Saan mo't unay analaad di tao? Nagsingpot tupay. Agin sisingpat ano adda kayat na. Anyangay tam mo, ha? Manipod nagbalin a customer iti restaurant. Awan pa'y nakita ka maging aramid na. Diyak amuken kwa na. Nay, agmay-may saka mo't dito'y salas, barok. Awan ka di damel ba? Napaninayaban ni Nicole. Ngam, awan matanan na. Sige, ta siya kung timapan mangayab ka ni Melba. At da itayon, nakita ka si Mangpon. Agyaman nak na. Itay pa'y ngamin anapan inayaban ni Nicole. Nala, aguray ka laang di tabarok. Madamdama, kumayon day jay. Nana. Madamag kumanlayang. Adda ka di sakit ni Nicole? Ay na, manipo, jerin lupak ti rebelde kon soldado. Nang rukin day jay barok. No kasta, nabayagan day jay nga uyak na. Wun barok. Di namot ngamin kaya ti mapanagpakita iti doktor. Melba, ilukat mo madiri daw ti silidyo. Mabit lang, Nana. Anya ka diti maipay ko, Nana? Itay-pay ni Chris dita sa alas. Apay adi ka rumwar. Ha? Ni, adamot itay ni Nicole di tarwar, Nana. Di na ka di nakita? Saan mo't ka ta ni Nicole ti sarungkaran na? Sika. Ha? Imbaga na ka di, Nana? Di amukot ni Nicole ti sarungkaran na. Imbaw na ka no ni Nicole ang mangayapkan ka. Saan ka di nga imbaga ni Nicole? Saan mo't, Nana? Awan imbagbaga na. Ay, rumwar kakit di ditan. Itay-pay nga agururay di tao, di tasalas.
kung ti pasyaram ako nam. Iso nga imbagak mo't kan kwa na. Imbagak ka di, ani Nicole ti sarungkara. Sakbay nga imbagam nga umay ka sumarungkar. Ni Nicole pa'y ti dinamag mo itay ije restaurant. Dinamag ko laang ni Nicole, tanadlaw ko akanayon alumangan iti trabaho na. Kanayon nga rod ang maulaw. Kan agkakapsot sa aglaladot pa'y. Alo ko yung agpa-doktor. Ang mga noan niya daytan. Masiguradok ano si katimang ibagaamapan kayo iti doktor na parpartakpay ngam alas 4. Wanan na kaadagos. Narigatan. Ang mga no ibagana, asyak ti ama ti sikog na. Melba, mabalin ka din ngayon tamatagpa siya kalpasan ti trabaho. Ha? Sa dino ko matipagpasyaran ka? Sikat ti agpili no sa dino. Noan niya ti kayat mo. Kayat ko mo. Kaya't mo ka di tawisak mat ni Nicole? Ang mga no kumaro ti angkit na. Makabasol tapay. Apay ngay nga ibagam nga adaangkit na. Doktor ka kadi? Saan ka din nga angkit ti awag da iti kasjay? Kanayon nga aguya. Saan tayo pa'y nga amuno anya dayjay? Imbag no mapanagpakita iti doktor. Tapno maamuan tayo, no anya ti sakit na. Basta. Intag pa siya kalpasan ti trabaho. O may kasukunan dito eh. Sige, matungpal ti kalikagom mo. Agyaman na Melba. Sumbatan nakmatan na Melba. Napudnuakan ka. Saan ka di ani Nicole ti ay ayat na? Iso nga minti mo na nakita kiti. Ngam, si kagayam ti talagang ay ayatak. Di nakadilukwan? Akas iti panangluko ni Diego kani Nicole? Sumbatan nak. Agkalaysata. Sakbay amayalis kami iti destina. Ha? Kalay sa adagos? Tapno mamati ka napudnuakan ka. No kayat mo, kasarita kung lagi ti dadakil mo. Ay, sige, sumbatan ka. Ngam saan tapay nga kalay sa adagos? Agpaiso ka di? Sumbatan na kon. Di ka kadi mamati? Pues, no saan ka mamati? Ibabawit na Ay, ro sana. Ay na, nakaragdragsakak. Sinungbatan nakmatlaangan. Oh, kaano ti ipapanmi di balayo? Tapag sasaritaan tayo ti kalaysata. Aguray tapay mat iti sumagmamano abulan. Huh? Kasungsungbat ko pa'y laangkan ka. Agkalay satan adagos. Hello, Diego. Kumusta ka? Ilo, sir. Imbag na din akwela nalipatan. Sigamat. Mabalin na yamat ang malipatan da. Kat napayag tayo nga nagkakatwa. At ang sakit na patag ni madamag mo, sir. Dandanin sa mga asawa ni Chris. Diya servidora, nagnagan iti Melba. Di kayan ayat na. Kasta ka di, sir. Idanon yung tuti kablaw ko, sir. Areglado. Deta lang ti badamag kugan ka. Bye. Kaano ka di man nanti ipapantay jay syudad? Kaya't mo ka din ba nanti agpasyudad? Wen ko ma, kailiw ko man nanti anak ko. Apag iso, mapanak inton bigat. Di agkuyog ta. Wen, tawan ka numat nanti bakbakan ni jay syudad. Wen, ta nakapanaw ka nun dagiti ridilde. Nasayaan mo. Nakaamamak no kas jay nga da mapasamak arin no pa. Imbag tasaan nga amin apasdak kat sinarrak dagiti ridilde. Dagiti laeng kurso na da apasdak ti sinarrak da. Papalang ka di. Mayaman na. Ada date mi ka ni Chris. Nga mabit kami laan. Saan kami nga umiyan iti papanan. Ta kayon kin ni Chris? Sinong bata ko? Tanagdagulit mat namin. Kasta ka di? Ala, kumaro man ang tauyak mo. Madiday ta na. Ingka agpakitan iti doktor. Mapanak ko. Nakanayo na ko yung mabanong. Nabayag namin day ta nga uyak mo. Binaybay am tumat namin. Kimutong ka agap takkel ti tiyan mo. Masikog ka. Pagawanan na nanang. Masipugag magpaiso. Karanggan dyan. Ayan ti ama ti sikog mo. May sa soldado na lang.
Sa balik ay day tauyak mo. Ayaw pinakasikugan ka. At asawa na natin. Diyak namin na mong at asawa na. Nagsagmak kalakat nga ron. Day taga di tinasarakam dito'y syudad. Sorry na. Di ko manutan. Ala, agsagana ka takaduan ka iti doktor. Ang mga dudakis pa iti mapasamakan ka. Anyat imbaga ti doktor a resulta ti x-ray. Adda ka no tama ti barak nanang. Masapol ka no apres kung angin ti manang abko. Kasapulan nga agawid kay ijay away. Tapres ko akanayon ti angin ijay. Awan ti polusyon. Numabalin, tiyak kaya ti agyan ijay away. No saan agapoy ti ambisyon mo? Saan ka nasikugan? Ken saan ka nadaan iti kasta sakit? Nakalang abak iti madi a chemical. Iti adda rin no ti rebel ng soldado. No anda ka ija away. Awan ko madayta. Sapay nagad o ti reseta ti doktor nga agas. Naibaga ni boss iti restaurant. Asumargang kabay ka no. Aging gana adi ka makaanak kan maimbagan. Kaya't ni boss asumarda ka ng trabaho. Ladingita, ngam kasta ti imbagana. Amangan ka no pumanaw dagiti customer. No ada agoy-uyok iti restaurant. Kasta timbaga ni boss. Anya pa'y nga iti sarka kat masikugak matlaan. Isingasin ko atap no maimbagan ka. Agawid ka pa'y. Tainton makaanak ka. Di agsubli ka man nandito eh. Agbati ka dito'y syudan. Umay kaming tungot lang iti away. Tatulagan mong ti kalay sami ka ni Chris. Agkalay sa kayo. Imbagman. Itatawa ng trabaho. Kapilitan nga agawid ka ijay away akasursuron mo. Kapilitan anana. Tawan mo tan pagbiag ko dito. Kay nagkatdak mo tan iti trabaho. Tas tamat nga biinanti ka sa saan mo. Gapo iti kina-irresponsable di so akas na pinagbanagam. Agsubli ang matlang iti away adim magkala. Bag ijay, ta saan ka maisagma? Inton makaanak. Agsubli ak matlang dito'y syudad. Good. Ti anak mo. Panawam, ijay away. Agyaman na kada kayo amin. Iti itadabunuyo iti kalay sami ka ni Chris. Agyaman kami amin kada kayo, kakabsat. Kablaawan kayo. Imbag ka pa'y Melba. Taing kalay sana ka ni Chris. Ay, agyan kayo kadi dito'y away tayo. Adda ka no gatangan ni Chris abalay iti syudad. Kaya't masawan. Addan to balayo ijay syudad. Kastamot ti ko na ni Chris. Agpaimbag ka ha. Ada pala ang uyok mo. Nagkasat kan. Kasta ako maamay. Kaya't ko ti maadaan iti banay ijay syudad. Apay ang naliday ka. Umapan iti basat inubanan. 조금 더 위쪽에 Siya imo na nga inaran mo. 적극적으로 이렇게 좀 차가운 쪽 있잖아요. 그쪽으로도 Indun 선별된 maminsan. 걸로 해가지고 Saan ka nagdardarasudos? 물건을 그렇게 하고 바꾸고 Gapula ang 있거든요. iti ambisyon mo. Mangaraman ka iti tao. Ay sana nasaya ati kasta. Itaan amiris ko adye tao asaan ko nga ingkab kabilangan. Isugayam ti husto ti aramid mo. Sinayag mo ti gundaway. Si kagayam ti mo na nga inaram na. Yung inwalin mo ba? Wan nga rin yan. Kat jay pinili. Sakit tinakam ti impay na. Naamiris mo ka din, amade ti mang tagibasit. Ti away at tinagibasit mo. Isumatlaang ti kamangam no at darigat mo. Apalak tinasaya at agasat ti gayam. Nagsayang nga ambisyon.
ta sa balik tinakagunom. Nupay kasta, agbalbaliw kan, para itinasaya ang amasakbayan yo, itipas ngay munto. Da kayo matimasabat ko. Papanay nyo kani. Agsubli kami di syudad. Mapanikitaan di gatangan ni Chris Abalay. Kasta kani. Agsubli kayong to kadi kay dito. Una, mabaling ka di alipaton tinaggapuan. Uray matunoy ti anyaman ng ambisyon. Saan lat pa ang mabalin alipaton tinagtaudan. Sumarongkar kaming tulat ta ditoy. Imbag kay pinta mo. Nasayasin ang panito. Siya ang ambisyosa. Awan na saya at anak ba na. Tamay iti anak na. Isong agbalbalin ako. Para itinasaya at to ang masakbayan. Iti agbalin na anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglen. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang taraban.